Miljana Kulić daje sve od sebe da osvoji bivšeg dečka Lazara. Ona je legla na krevet u rehabilitaciji i zamolila Zolu da je izmasira. Miljana je skinula majicu i legla na krevet da je Zola masira. Čuliću izgleda nije teško palo to da uradi, pa se odmah bacio na posao. Inače, ona već danima moli Zolu da se pomire. A on za sada ne želi da joj da drugu šansu. Također, Miljana je tokom prethodne noći tražila od njega da imaju intimne odnose, ali on nije želeo. Kulićeva je jučer otvoreno govorila o odnosu sa bivšim. Da li vjeruješ da ne znam gdje se više hvatam? Ne znam šta ću više od života. Ne znam da li postoji neko da me usmjeri na pravi put. Kao da sam sve loše zaboravila i ponižavam se. Osuđivala sam Lunu i Nadeždu kad su se ponižavale, a sad je došao red i na mene. Meni je mozak ispran. Potreban mi je neki stručnjak kako bi bila bolje. Sad on tvrdi pazar. Neće da se pomirimo. Ne treba mu više. Ja sam ga uvela u reality i sad uživa. Ja sam mu obezbijedila sve uslove. Svašta su mi govorili za njega. Da koristi nedozvoljene supstance. Ja najbolje znam kako mi je kad legnem u krevet. Jadila se Miljana.